بياني للرأي العام بعد النصر التاريخي في تل أبيض على جحافل داعش. داخيان يك جرايا قشتيرا بشتي سركفتنين ديروكي لجري سبي لسر هزين تيروريستيين داعشي ام دو فولكانا فراد دا جرايا قشتيرا تكز دكن قد في شري رزگار کرنه دا ما پیوانين مافين مروان پیک آنینا وما سیویلین دورین رزگار کری پاراستنا بروواجی کامپانین راگهاندنه یندی جی ولکانا فرات ددما گو داعش سیویلین باجیر کوچ بردکرن و مالین وان تالان دکرن و گلک جوان مالان تقاندنا و به هزاران ماین لپاش خواه هشتنا وكما زرعت الآلاف من الألغام ناشدنا جميع الأهالي باتخاذ تدابيرهم ما بانگ لهمو سیویلان کربو گوهاش خواه هبن و آماده بن داخو بپارزن ددورین شرده بروواجی همو دروین لایان سیاسی یندیجی شورش و یکیتیا ملتین سوریه جوه ام دی ساده بیجن ام دخبتن گو ام دموغرافیا گریسپی بپارزن دنرینکن اجتماعی گشتی ده و ام پیدیوین سرکه جملت را پیدا بکن دا امریا وگره جوان را وکن حركة عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم ونعلم الرأي العام إن إدارة مدينة الأبيض ام جرايا گشتيرا دراگهينن كو امي انجمنك ربر آسيفيل جباجي رب بدا مزرينن و اف انجمن ديج همو پیک هاتيان پیک بي بشويكي وكهف و دادگهن بسپور دي چه ببن بو شوپاندنا راستيان و برپرسين تاوانين دجي سيفيلان جداعش بيتن داد کرن باسم تنظيم داعش الإرهابي ام سوز دن همو پیک هاتین سوریه کو ام رشیه لسر خاکا سوری راکن و پشترا یکیتی و براتیا همو پیک هاتین سوری بجه بکن و رامانین آزادی و وکهویه ده بلاو بکن لگوری رومتا مروواهیه اودایا اپراسیونین ولکانا فرات 19 ماه ششا 10,015 غرفة عمليات بركان الفرات 19/6/2015